Mayong buntag, kumusta? Og karon, naaya punta diring dapitas barangay Tumpagon. Atong karohon, nga kini atong ginahimo dili ni vlog. Kay kanang vlog ga income na, kini nga tuwa wani income. Maulay tumong nato nga kamong mga naglantaw diha karon. Nga ang inyuhang mga anak moabot ang panahon nga maghimo na sa krusada. Gumikan kay na-inspire sila nining atong ginahimo. Kung uganing mahitabo kana, walay kabutangan nga kalipay ang atong bation. Sa kanunay, no? Nagyapon atong kauban Sir Jigger Alinggom. Okay. Sir, natadiri sa tong ikaduha. Ikaduha. Tagaan ikaduha. Ikaduha. Sige, maing buntag. Tagda Sir. Sige imong pangalan Sir? Marjon. Marjon. Paila. 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 Marjon Paila. Pila edad nimo Sir? 30 City. 30 City. So pamilyado no? Na imong asawa ug anak. Pila ka anak nimo? Duha. Unsa trabaho nimo? Nagumara mo ko. Uma. Dugay na kaga uma? Taod-taod na. Taod-taod na. So sa imong pag-uma Sir, kumusta ba nimo kasinatian? Lisod yapon. Lisod? Lagi ba kay sa ubang nasod ang kanang mga mag-uuma, mga kwartahan ba't diri sa tuwa? Paiton kayong tangba? Lisod yun kay ang ang mga produkto man lisod may plusot. Lagi ba? Kay layo man ang uma. Unsa ka layo gikan diri sa imong balay padulong sa imong umahan? Namurog mga 3 kilometro ka. Siguro kung magmotor ka doon na ang problema baklayon mo nang layo. Baklayon man, layo. Tabok pag suba napahigayon nga sulog ng kusugulan. Naita ba? Kada adlaw gyud kagadto sa imong umahan or nahigayon nga dili? Nahigayon nga dili. Nahigayon nga dili. Kung ana wala ka ni adto sa imong umahan unsa lain imong pangita? Mangahoy. Mangahoy kay baligya nimo. Ugaon. Baligya din kanang pangsudlod ba? So mo na nga makakumbate gyapon. Kumbate gyapon. Imong anak pila edad? Babaw ni kaning 2 ka tuig. 2 ka tuig. Ang kamagulang anak manghod. Manghod. Ang magulang Baby. Eskwela na. Problema ang balon na sad. Kada adlaw. May problema. Lagi kay lisod man sa kay di mo tagag balon imong anak. Eskwela. Lagi ba? So kada adlaw gyud nang nay manghigayon nya di ka eskwela imong anak kay way balon? Bisa ko sa balon mo eskwela man. Kung yan nga bata, mas may pod kay inyo pong natudlo ang ingunana ba? Mao gyud. Kay uban di man mangiskwela kay way balon bat imuhang anak imong yung eskwela gyud siya. So mingon na lang lugar siya nga bahala ko kay balon pa eskwela ko ana. Ana. Nabi unsa may kana nga higayon sa unsa may gabati ni mana? Ko rin taon-tag nga. Susuwar ba to'y balon pero sige na lang. Pero at least nga nay rice ana makakaon sa dito magbalon siya. Sa kadlaw katulog. Kumbat gyud. Nya wala lang balon kwarta, papalit ni snacks. Lagi ba? Ilang. Nya karon sir, no, nami dala nga bugas at bitbit karon ni Sir Jigger. Yun, bisa kadlaw. Salamat. Napagit sir, napagit t-shirt sa mga t-shirt, kahatol t-shirt. Actually sir, ang gawas na t-shirt lugar na sir. Ang ang message sa likod. Ang naka-message diri ang pag-asinso sa mga katawhan. WhatsApp to kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sama lamang gamit tabang ka nga moasinso ang Pilipinas. Wala nag-inspirasyon sir. Mga kabus na katawhan. Sa mga good Samaritan nga naglantaw sa tuwa karon sir nga moy hinungdan nga nakadawat ka ng grasya. Sige kasulti sila. Akong kasulti nga salamat kay sa among nadawat nga grasya nga gihatod ni sa balay. Salamat sir. So mo to no ang ikaduha natong hatagan og gihatagag bugas diri sa may barangay Tumpagon, bugas gikan sa Good Samaritan. Kauban gyapon nato no si Sir Jigger Alinggom. Kini na lamang si Zen Kahatola. Daghang salamat. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.